Kweku Michael, Janet Kwatin, Joyce Tina, Felix Upon and upon good afternoon. And also Abba, Edamasi Papa Richmond, Kwabana Edu, Boache, and ne, me may, what's ye go so papa. Nti, Nache say, Yebeko, na ya Sompa Nkomo, and ne yebetete ma, na ne yebeka sachre me ma papa. Emi say frafia saying na tete ma no wache, and ne yeba beka sachre. Emema na bibianso etumi akonkai wi aye papa se be ne yire tu asawe se ne yire boche wo boroboi obeba na obu obeya bo se be eku ejana wo ho ma mi ba kone esi adwaye kire se emu nsem no ene enyan be ma no otumi so okuta hwirenhwiren pa ma me ne ba ha no pei ese de ne ho wo so no ka bibia wonte ase empo ye se nkontwen e be frɛ pa ne benada abetena sa no na firi nani so enso se da opekwan akoye na adwumanti wetwe afie soko nti ye de enso ye be adwuma na yinua be ma no yaboa no me pa cho page Bible na yenko Matthew chapter 1 verse 18 na yenhwe asemti abi wo ho kasankyere mema Matthew asempa itire baako ni yemudu nwotwe na sade Yesu Kristo awotie nie Wadne na Maria ma Yosef aware na onya hunu no hunu se wonyam de efri honhom kronkron dunkron na ne kru Yosef ye onipatre ni nti underline onipatre ni no sayase na ne kru Yosef ye onipatre ni nti ampese ogu nanimu ase obedwam no obo ni tirim se obegyae no wokokuam na oretwentwen ye no humu na oretwentwen ye no mu no hwe Erade bofo yi ne ho adi kire no dae mu se Joseph David ba ensuro se wo befa wo yire Maria aba wo nchen na de onyem no firi honhom kronkron mu na obewo obabani na wato ne din Yesu efiri se ono na obeje ne man firi won boni mu na ye nyina ye ho se de Erade nam odifo so kae ba mu se hwe Baba no benyinsen na wo babani na watuni din Emmanuel ase ne se onyankopon ene ye wo ho wanka me kra amen ebusuafo Yesu Kristo awo nie odene na Maria ma abrante Yosef awade titi ho bremu ayesi asiwa onene nai ena Yosef hu se ne yire Maria nyam Bible say Joseph ye ni patrin ni nti Wampeso obegu ni yire nanimu ase obedwa to yeso obegyae no wakokuam na odwendwen ho no radebofo be yi ni ho adi ekire no ekadi ABC ebusuade na yesua se ye wade na wo ye bema o asudie Kristo ene asafo ni ti bema uni efie ni ti enti wo asudie ene oba no ye de na ye boafo se omra meboa adwuma no be ma no na wo ye o ene ye de boafo abeka wo kwasem e ye de ne bedru ba bia ye dri ebosire he o se na Joseph eye ni patrin ni wo bembe bia wo ye be ma no e se bibi besi ufia kan papa mu no nyame tumi bie so kire wo wabra boti sen papa Wonya warea Kristo yasafuti wo yabusuati yadi dwumadie sunku bi ekuta wo nsem eye den na be ma ebo ne yira ama nani apai na ensuo man epie efia batima asem ane nase kan nyame afafia baba wa nani bese nani no de da so na bo nani nani ne tinsuo man be ma o ai ma ja ma wade no wo bia hwie acid egu ne yere so obra na ne badane so a wo me na duane finitirim abepem ne naso se chain wo bema wo tumi to ne yere ho to ne ntuma mu pe papa achia ya wo mema bebre ensem a yeti a ye die e mema bebre irresponsible abrabonti ene ma ni bi be pia ma wo me hwe me ba woni bi
so obeka sem papa kire oba no de gash kuku no de afam no de shirt agunu ko no agina ne tiri wi ti se albella buroni wa wu chairman on what yesia wo koro no wo wa asudie papa Joseph no eni patrini ni enti ye bie die besi emema mo ankasa no mo nya hunu sedi onyame ayem obema bi wo otu kwan na ne bayale obema bi wo ne yiri nya asema na ne mayale e kire se onyame ti abusua ne wo man bi ase won sa se wutumi ma eyeyie dasram wo bua na de aka no wo de akyeche kwasem no aba be transe ne fie su emema bi eye papa wa bonten no ma ba be su ofie opema bi to me appreciate ne yere da mi mawura why ya de onyame hiraw de pia criticisms ababa wa bi asem o ka kire me oye ye dwuma ibi osini ku kasem bi kire ato aso giro na ne ho adwodo na expectation kaponti su ni na beka sa asem na kire no so se mema ni pi ene madi nkomo sere e kanfo ma e wa bonten kanfo ne yere da papa sabi eku sabi son wani bie wo fom so to me ko kanfo ba woni ni wadwumam you look good, you look pretty. Oh, yeah. Today dear hey excellent now we yiri ti fie na ni tiri popra wa bo ni tiri nyu agina so cheku ti se go so mobro ama homa odi bo tire na pa wo bo moti mu ahia wonya so amfa na matuam wo so pedie hyam wo pie so kire wa wo dwane ne dress nso ai ti se dia nanse atwa ko dance e dia ba oni bi na dia awra wo ne se sa ba mo ba ko fo ba wa bonten wa ko bone ho ka papa atia wo ba ma bi onu oba atia deliberately na ni da ne ho so obebu oba akwasea papa me ka kire one onyame beje unsem srade dia ma oba no my god am wa ko ne ho abesia bo ka kire pray se wo ba ne sugu ne yam wonye wo bone woni watia hasuo woni wabo atodwe na wo se ne de ni ho atwam ti setete hobo na bisketi titi ho poki na wa hunu fufuro nti wo ha no na wo tete no maame ne su a wo su no papa em se unyankenka o bible yi se wo ba yi ni yam so wo bompa ya ma oku a onyame hira ne ye bebre wo se e ma so yen ye be ko age ye busua na so ba ne tenase na wo su a na ni so sofom na ye no kuremu a na dai ya sonso enu so ani makata from enu mu mebi na me ho meshi ko maybe abrampa fansa epre fansa ade na chinchire twintwai tenase nana ya mehwemaye ana at koso trade trase beba aso hatching grandpa so hatching konya kakra di ni kodi no kire no ebusiafo kwasem as enim katachie asa atia fasui I am burning baby he mami wo be ma bia wo mu obesu wo benya su twen ababa obi na kan wo se me de wo yo ba wo de hwo na se be ma ne se ne mranti brem wo be hawa dwen a wo de bomodin na yo huyi na wonyina ni a na nchana stroke be chi na ne nsa be tente ache ne sere no edan na be ho akofa ba mu wa be hyem ne wo diw na wutiem na papa ne dadem enu kure be kuni ntem na wo je nyame na meka baba wo di ase na mse no de enye ya kire bone ebusuafo ye hwe ye yire no mu yiye enkoda su mayu asu oba bi di wo komapa e di aboa bema ni konya ba bi si a kinkire ayi na ma tuna twene asofo ebinom munyina mudifo nyamunyina osaseme ho pia ti yesre wo ye bema wo asodie o onyame de efie bi ahye wonsa wo de abusua bi ahye wonsa
toto niema yiye ebi ni wakra kakasapa obama bi etumene ne mpena di nkomo na ne yere da ho ne mpena na ya mana na ye ho mo bose onyanko ba da ho ene odi ye obi odi ye no no ne yesi boduya no anka na ntieto no anka konfonsem ma bi huna manne ososofu mame me wudi yesese me ye bia cheso tumi se pa no mpe no adan a oba na wa ma stretch marks abana ho wei wa woni nadam na nyinsa wo made ama wo papa ye wabrabo yi na nyesa ma me su a wo su biguso osuguso ubenya ho akatua wo asodie toto neema yen ka say man 100% but adwuma ne de yankare papa mu no mu ne kura mu e na yen ye boa mu na afa de ye obema bi ni yiri ni nkomo ni yiri ni enim ne ho hwe se be ma ne dane to se chirikra obi abeka so oba ne ye nipa bone so nya etoro onim ne ho hwe onim ni bibia ene yetifie se ye ware na be ye yie be ma pia won kra ne yere tam wo pen wo ba oba ne ni control bia ne dia ne so otifie na wo su papa wie me kasa kire wo mesre wo ye wadwen yi na ne de ye kasa kire mema na ya tete ma no so tie mema wo hwoma brabo yie monno mo yere nom se de tworo ne kan ye no na wo do wo yere a oyire so bebre ne ho ase amasumdua ba obema biada ese bibi besi ufia nyame ma wuhu se de Joseph na wo ye ni patrini ni nti nyame anfa bibi ansie no no ese wo nyame ye wosa ye tete ma me sa tampon kasa kire mema wonye ni me dance ene de wo bo asem so pa tira konkron no ema ne mema nyina na ekan ye nyina na ye kwa asore Joseph die ye nyina ya kan na so no ye mu sena ye de ye adwuma be mate se Joseph yi wo kata ne yire eto sorry oba na nka wo be wan Mary no na wonya wan na ye wonyin so be so be gune no masenti no kata ne to na so ye nhwe emema sen na wo mo kata wo mo yire no mo eto emema sen na wo mutimi ka wo mo anu tumu abraya wo mo yire no mo afom wo mo Onyankopon se anase twa konkron se be ma ne na ye abusua no ti se wo ware wo ba wo ne wo ma no wo na wo ye etire na so no se bi o mesameka mema no bi wo no ma wo mo ne ye no asim se wo mo ennim nyansa enti ne ye ka ne se wo ba ya wa ware no ebi kura na wonye abadwuma nanso efie adwuma wo ye wo hwe nkoda wo siniama won odwane wo de nkoda eko school no enyina no 24 hours ya wo de tifia no adwuma na wo ye no sebe echem be ma ya wo ti office a wo ti akonwemo ya wo ye so no wo mutimi ka kire ye nyam na me discover fie de be na wo ye ya so ka hu se be ma ya wo motriti anase wo hye wo ba bia ne ya no wo nkwa no ekura oba no miti ba ku oba decide otherwise enema betimi asai enu ntina ese wo kire wodo se ne bible na ka no ese oba mra ne ho ase enam se mema eni do ne twa konkon hye mema se wo mo na o mo yire no so do yira wonko ka ne ho asambone wo do yira ne ese wo ye ma no wo be ya ma no wo nso ye gyan ya yire no na ya kwa bontene ya hwe empra ya hwe empra emma na ye yamma no school fees kra no oba ne besua yes Christian e kan say ja hwe oba no aya wo sugu konkom ni mo no wonu ntina me ko wuje no editie na sem oba betimi asua na kwakwada ni bia bo amadam konkom awai chese si wo bi esu aha chese esi wo sugu konkom wa na ya na enti de no me na bre be man enu tini ye ka ne se wo ba ya sabi o me wani ji wo mpam wo ba no dwane ma wo hwe wo ba ye ne ba oba no be ma no ya wo no wo ba ye ne ba enu tini se nka wo ja wo bibia mu na wo do no we de woni ni nkomo wo firi abontemba kropa no wo chia opa wo nchia ti ko hyemu a enye wo ba no oba na da no wanyane no asim se sika na de koye ne wade nto elebra so de ko kema dwane chema me
on ka bibia akono sembia na obeyi esugu ne yam na sa wo yasa e de be no ba nso be kire oba na bodam a ono so no betie gina akeka bia kire sa nso so no enya fe enkirebu tini ya kan se emema mesramo mayense mre e wo abonten abraya obi wo mprensese no okobi na mprafo mienu enti obi hu sa wo na abo na wo kan so yire de efia ya wotimo no se ya kama anase wono asiesie no yi na ni gi no kwa asemesiri yire na ekọ no na obi adibuo ne ani de aiden wode ama na so no emema binom enye sa omutu omobodo no gu abonten na ne ya kan se oba ya wone wo bre no se wa mre no na se wa nhwe no a enhya be na wu benya na bebre awu awo moja padie aka baabi obi hu afa because omo na omo yenum eni nkomo enti obi enim se mi koja padie ni mi kro de ni mi kru we di ne kanom ne ade ya mo ne eni nkomo wate na mo ne edi nkomo a mo bia so ebetuto yie me dance abi je tetema na yakasa che mema my lady nyankopon enhia ewo ene topic a odi abai na ye ka mema asem my lady enye bema bia na ye bema nye mwana muka ye were responsible men ewo and ye were irresponsible men enso so ewo na ya na ye se bema yitire se ye wutire ni bi ho a ye konko bi na sisu kwa na woni ye ni usuban ene be kire na okinkan scripture no Matthew 1:18 na okinkan na osina Joseph ayobi na oye otene ni entimi ka kire bema bia wi say time ana won ware ye no ena na wo de wa brabo test transmission ena wo hie oba bia na wo sese ne pe wo hie oba bia na opesa won ne deda wo hie na wo de masem ha ma no mo nchen se wo ye tene ni a wo botene ya brabo de a on kofa masem ha oba no na wo hwe awarefo omo warefo fro no brofo aya na obroni kan groom na de to be ma so no a groom no oko dictionary me is to clean and maintain enti as a man efie wo na wo se wo siesie fie oba na wo de na kwotena wo fie ho no ye hu ne se oba na omre oba ne mu ha enti wo na wo ko siesie oba no amana be ye oba mu na na de ne ehu no bibi ketuwa bi na bema mpo anu abro na yire so bema you have no right so woni oba ba kra be argument wo yesa wo ye hufo se bema katachie wano ya che ba besia bema bitime to na yire ho a de sebe na tunso akwa ko penadi no wo ba to ho ubedi oto no ho a wo so obey sebe ne ho yinka ai o kopedi wo akura nso no wontimi ntop perfume ma obey enti wo wadwuma na wonya ne yie enti wo wada pa na wo bo ne di akora ade na bon ukodi ayedai so ebon so edura na dwa na wo kopedi awum so ya msufi bi etumi du enti ye besre emmema ni bi guye ni mu asedodo so bem katachie utimi dress kama na wona mabonten untimi mfa wo yiri ni wachi because atade ye hye wo yiri nye bati menya ya boni wasi ni kun se wonya ni hu ye no se atade onto bi man nto kila wan aboge ye ni kwai lumba nwum bi e bo se mon kontine hwede ye wo kono na wo hwem yi a obeti samia eti ye besre mayen ware mane nkosifie enkonkose wo mo na ti de waye obai sa na wo hia no no wote a ka wo befa no dabi emma bi mo akwa wade mo mabrabo akopem koncha chese wo hu obi pa lufufri ase ekobokuro my lady utimi hia wo classmate bi de bemma bi de aye no wawade no wa babre wa mono no chese bemma no so nyese oni bi o owo bi enso wama ne yira babre wa mono ese wo hu so wo ba no ye adwuma se wo hu wo ye adwuma no tini na etuma I want to say wo ye adwuma fansa ye omunya adwuma na my lady ye wo mema ene ye wo ekunu betokra bi akra ntimi nto ntimi srema no mamu nkowale bema bi akeke na emomu ware kunu ye wo bi ho ye bema onye kunu ye wo bi ho impo asori mu oye kristoni but onye kunu baby enti ye sremo ye tete ma kasa kire mema na ne de mema mu ntie enye da bia na ye expect say na me yira ye say na me yira ye say wo de wo expect oba ne so mu na me busa say ebu be na wo as a man wo de ma wo yire
adwenkyerɛ kura mpo no sɛbe ɛma ne bi nim nyansa ɛkyɛn bɛrima ɔne nam so ɔka sema ɔmfa wokwa na wakɔpem na wasaba nka ne hyehye ho so ɔno ɔsɛ wopem yɛ afei deɛ waba enti yɛbɛsrɛ yɛmfa buo ne ani die ne yɛmvalue ma no na ɔmunim a ɛnyɛ yie why kontwa wale ni bidase abusuafo minister IBJ no ɛma na mo se mo pɛ no no agyere mu de besi me so ame yɛ la na mamo na yɛ saade a obi wale waka kyerɛ wale abusua pani wade wakɔ hɔ ɛmɛsɛ na dwuma wale me de on kan kyerɛ me so wale aha ta twante polina etitima ya kasa kyerɛ me ma my lady medase ewo ne den so adesuade kese a wode abai etiefo ne ahwefo nyinaa ne mbedi ebɛyɛ adwene sɛ no kura ni nyame animu ni emema bebree amama bebree abrabɔ ayɛ basaa sentini sɛ awade no nyankopɔn na hyehyɛ no wode to hɔ sɛ obarima begya ne na hɔ na wode ne ho akɔfam na yere no mbaanu no ayɛ honam baako na mmom na de ne yehunu ɛna obarima wone ne yere tie eniema basaa na obarima bi so timi ne yere tena wɔse adwuma yɛ fra ne sɛ adwuma mema ɔbaa ne nya bi na sabio akyekyere ɔbaa ne nsa gu n'akyi na ɔbaa te fie sabio ɔkɔba so ɔbɛka kyerɛ wo sɛ woni huni ɛde ne yɛdedi yɛ huni ɛyɛ sika ɛyɛ adwuma nti sɛ na so maame ɛka no yɛtu mɛma fo no ne yɛtu maa so fo sɛ ɔbaa bia bɛma bɛware wo na wɔse ma anya adwuma no dwene ho mienu sabe mpreduasa wo ho yade wo ho enti ma ye mfa ye ni ntu mema ne nko aso na so okọ dwuma na wa me ana sabio nyame fa sa ma se na yale bia bebo no na so oda ho a na wa ma wa anya adwuma no mo be ye den no matimi atena ama na ye yie enti no kura ni nyame animu ni enne ye tete ma akasa kire mama titiru ene mema no ne ye wo mo so se e ya de srede ene ye de sremu se ma da wo ma ema ye mre ye baase ye beboa mo eti madawo ma ya mu nso ye mu ba ma bitimi ne yere wo wose nkwala ne kura me hwe wo mo enso so ne yere ne ma de wo hwe wo mo wa fom pena wa akire na emom mpena ne ma ne de na wo hwe wo mo mu nyina ye nipa ye gitum na emom wo yere de hwefie na hwe nkwala no ye den ema no ba ma bi awu bebrebe obi wo kura wo hu ne ba kura won kai ebrebe akwala bi shi ane papa dada me ba ne wo ho wose yan wona na ama me ne hwan no hwade ose ma me ni nipa so masi kire se be ma no wa wo petepete se be preduasa enti wo hu ne ma ne bi kura wonye de won kai so ho enkwala ne wo ho saa no ane se wo saa titiru we de madawo ma adrava fo obi titiru yeduru ha ye bewo enam se ma ne so binum ani na ho nti driver ni wo ba akrante e wo ka anim banchi wom bibia wom enti se banchi na wo pede asa wo ba no de abere ebi kro be kono na wonye de na wuhu na kira kwan enti yema yani na ho saa kwan no so na mo mema ne ye ka kire mo ne se madawo ma mu so ye mu yie yen ye ba se ye ba be boa mo ye mre enti nyankopon de ye be ba ye be bata mo ho no kwase niema e koso no ena wo be hu ane se be ma bi eku ne yire hwe nansen se de mema esi kuma all because say enti ase bi ne niema bi nyedai enya adwuma na we ye hwe ase no de agu oba so wose na ma wo menhwe mema toda wo be pon adwuma a wo kɔ na be hu se oba bi ni be ma bi wa be bon attack cause wane na wo hwehwe na onye dan wo hu no ye hwe isu da bi ba so wo wane me wo ye won hwe me wo be frɛ be ma no na kɔda ni nsem bebre na emom enne ne futu sem a ye ka kyerɛ me ma binum ne se madawo ma se of ma me kan ye e bible kura ne kan ye se wo no oba ate na se wa hwɛ na mfa buo ni ani die se de bible kan a yie die ne nkoso a wo nsem no nyame beje na ode ayedan na ode ama oba no nti na de ye ka kyerɛ mo ne se madawo ma se de ne mema esi kuma no adoso dodo ye mo na mo ba ye nkyɛn se mo pɛn mo ne ye betena mo do ye na fe die na aba adane ekum ubehu ye se ya ba obi tuo ubehu ye se ya ku obi ato amenem kyɛ se ensensem bebrebe na mmom ewom se aka bi a kyerɛ ma mema no na mmom ne me ka kyerɛ oba bia ne se wo wale na se be ma se wo ma wonya dwuma dwene hu mienu sebe mpreduasa wo ho yade wo ho adekyea mu nsam de eya hintasem obi nim enti wo dwene a dwene kyena ene adaache so ma me da ase enti mo sa de ma no asa ba wigi hu su bi mo keka Facebook fo am live no so
wig we di anya wig you ejina mu ankasa na ya de mo beka na mi betu ato ho obla mati misika so akoto me ma mo mechechira Fred David mfenso ame mahye mo amo ka reggae so asem no yedamase na reggae ni de esrem enye de bia ewukwada ma hwekra me ni 2 weeks 2 weeks bia ma mo baako it's a case wo ho but ye beye mo hu don't why say si wukwada nyam boa e be breaki Addis Ababa mam nti munya abotre na mo ne ye nante ye hu se mo ani je ho pa ti de mo pe be ya mam why na mam fama no e ma me wig so sira mo papa na wig we die case biye ni ho sibiye ni me patro kangen Esu papa drinking water ne kan so ni ebusua no so person apom din to me for office magnesium potassium ne adwuma ho ewo mu emwa una hard bends na se ni nyina mawo be yi ayamutim amwa koma na timi abodwuma yi na obo hyehye nso a wanu mama ho ato 0241449199 Anjen obekwa abroche Canada US Express Group UK Australia ni Germany ni kusua de eye doctor degree so beji visa be twa ketwa uni passport ye be boa usika de so ye do be ko 024900 Express Group 8 Faith Homeopathic Clinic inu ketwa Prophetess Elizabeth Faith ya maame anybody omu free China ba pa so mo de abade broso oposa wani ade wachira wo bi buku ma na ntwere na tuwa so kwa kan wato dem ayem kronti atwatwa wo niema wapone waposo wabo wasa enkonte hye wa mishini bia na to ayem hyehye diabetes ni nuanom ne awo masem mama Faith wa hwe nipa me awoto na bedin bebrebe fo ni chemu ahenema kokoben enkraso tuo manteku junction bogoso American House here Juma Fridwada Kopemenda 0244583859 and 0275969414 Gentleman Dental Osinye mame fa nko ho obey examination and consultations judgment no replacement me pa ocho aye why obey blesses opese ye den we go do ana nyina obey opese wo hye osina fam ye be hye wiso amma ya wo kumasa Report Junction Total Filling Station Kachiman and Krainungwa Kofodu Atakra Densi 0559139582 Lawson Beverages Company man capsules de boa kopebi nom memejra wo ma ya ye mele e wo mpem ye kwai nyasem ketu ye kopebi nom koko puma simua du sien mesisi say we de tu afia wow we nso na Dr. Lawson di mako nyina efiri ho e mo watetran ne ye kama ka ho sorry wo ye wo to kopebi nom oja wade bia pharmacy go bia no benya bi 0248619999 TIME ta me pa cho say malaria kan ko pebi no join this ni aututu untimi ni di dro ne yakaju time HH eno di etu nsamase mampeli krosa wona ho bon enkoye de bi oju o motuam ko pebi na no 4441769 obo eba and medical adwato adomanu ohode ye wo yenim de wabeti ehwa obo se bra nsano na entina se ema ona se tatai ema obo enyo kakakawu bra yemu hawo anaso woni sabo ka hwe awo ne ye moa ye wo preke se kunkwan mu abomu wo variances ene de kopebi nom fagu sum ewo enchiri bibia ama mujawe enso afiri wo so 02497612761508 prophetess nyameche basoa wabin akodai abofro na twanhohia nyame abofro a odi wo ye adwuma etimesre oso da ebone adi wo bi da so ni tanua nipa ne se wona ne da jiwunsem sika agire wo bewu yegu oni mo so da ye no obi san one na border so prophetess no dayem abrochin krata sem on 10 ne mama obenya me be fa ne so o se yi wa wo de wo kidi ne be ba Obama enjo awode kama o se so person obo na TV program no afre no 05358976 prophet 0535897699 piwak 3p garlic bebinom misha kawe eyaduro ebema
where you moja brosona level bisano ubechima na wutiam ano ne yenom ayase we ebu ni pebia no esisi na wo ye kama system no eniema show so pebia no ho ba ye na yo tititi wofo ayekutu kan ko petripi no mbi na emma sugar level no so ebusuanim obi nom eye toa ebebu mo pehwa tini yakoko 0248 928 edusa eba mesha maami edusa eba ka wose madansi ni efiri moja ese osisim eye ebuauto ekeka wo bia mu hawo kopebi ipadua ni nyina edusa no edusa mala eno de onomo na o malaria ni yira edusa ointment ka ho pebi twi ipadua no na fe wanu mo gene nyem odwuma natural spice eno de onomo a na tum so hu tififi kama Kumasi magazine macro inside go filling station near Osuman and crying a honso yejinamu dendende 0500 110 115 and now 0557 009 82 edusa madansi where your Boris B and nam papa fi or say proudly if you akoko pebi de emre fa kwa ifro e organic photo part anu so de eyi no babia enko babia wo ya ifro ko pebi bi and nam papa wo to abedi tie ni ye wo do Boris B babia to supermarket na bantama so wa anu so poku trading wo de ma wo omu juji 0544444453 Boris B and I say proudly efie akoko Ghana Grove padwuma ye adwuma okrom mi wie ya mefre o iko padwuma ye fa pen ka wo ho o phone ko padwuma na ji o mu number 0308255775 do for tetema maladinya kasa kire emema na o kasa na mesri na obi atese message si odi for na this time there Yesu Kristo mo ebio ba ko pe no wo ye oni Maria wo ye na no ano no na me ka chense ye sanity enya no ne ye ka se wakofo ba mo ebia mo itinase abompa ya atwen bi nyame be ye na oba na konyin se de a enya no ne ye ka ende wo de Nyankopon sa ngo se kan ebabio ende oba na fo chi na mum de ye ka ne se enton wo yiri ngu nanimu ase na de ba ko aye me ya pa ne se omo tie Facebook TV YouTube any radio no omunye ni papa omo tie ni papa nti wo ka no cross me de mintimi nyesa omo tie no omo ti omutu mo hwia no omo na etwa da pa eti we ye de suma wo awutie wo ye ni papa ka kire wo nua bia otete ne yire egu ne mu ase obi ko timi hwie nso egu ne yire so e wa abontin na na mfom na no bra bia said the malady wo kan the same thing na madam bi so ye bi wa ebu akwa kurom ono wo yire ko ana wo ko agya no se mi wura wada wuruma tweme na kam no nyina nko hweme so huni 9 nipa do mu market wo nipa nyina so gu ho na wo ye wo yire se ya enti obenya tinka kwa de ma ho eripa mu na ye se yi na ne empa so de se de wo tim ne sinem se ya wono wa na obobbo nani enu ne ye ka enti ye besre bra kata wo yire to no enche se bia wakofa wayin se bi da ba eto be kata nto wo ane pe be 45 ne mo ngu ne mu ase entono de bia me ka be ma oba de onneti usisi no uye ne yie ne ho kora ya akono keke oba de ba ko hia pa ne trinwi usisi trinwi ne nantini ne nan yi ni mo wure ho de ma no na ja auto plastic na ja de ne to ayaya sapatuku ne wo dua uye no de wo yira fa so kama okwa na obo ye de o na adwi omi aso udwi mi na midwi ani o ya de ai mi paniye me ko kire makuye week malady se mi taye doctor Masabeka ya ne timi se shimo na mi so adwuma no so e wo se wo yi because mi nim se foso se wo nyina ye kwabo tom mi timi nim tikura to se ya da mi ho se tri ye ni ye na wo ko ho no matimi aboa wo ai we di onye nye se wo no wo so dia bless second ma no wo so na mato mafu na wo fa ne nsa na enyi dress na sabi o sabi producer ashe na more than 6 months 1 year na won person beto from no wadawro ma onko twa no mfa koko boto ene empam so ana siesie no engu na ni mu ase ye ni ye
baby one more so ye come pa but na be mo ne tie no ase na blabo empobo kran se no obabe tima se empobo mo de be won ya etie papa nantini na wa ne nantini empobo chiri nyina awie no wo pese ne nantini ya kono siesie no na wa wo dia apa fane neto wo se so yini nantini no fa bo twima no ye ne mawre ne so ye ya wa ma ne kwama agam ne tia kai o se ne o de me fa say udi magam ska etu wo be na wa watwi enu wo adwuma akwa adwuma brentre se ma lady o to na se o yi na address system na o hwe o twi na o hwe adwuma no ma lady adwuma no o yi na o hwe etu wie no na wo yi aba na hem pokwa bena ma lady eye kama se bibia ma lady na ne daw so a kama na wo yi a na ese ne dress te ho mo oh debi na maladi obeje se oyi de kurasi niam na wo sanfri na ase won hye bibia na wo hye skirt na wo sia na so sanfri kama na wo de oni koso atwa niam oba na obeti wo na oba na siriem na nyina wie de bia oba na watenka de ma wo susu watenka de ma no na wo de mi ka sa akura su oba esi niam wo won fa akura wo so won wa no wo wie su asa so bepan na wedia ye nye ne sa bo oba no ekwan ya befa so oba bo oba be kata no endo no jatem didie no janim guase na ugu no na emwao jai atetie na otete no ne jema pamapam wa sebem peduasa wo de oni ni namoa ana on pese odi be bia mane ntafi no wanwe no ba se odi be nante na be hye oba na obetwe oni ya kwatomo tema buruchiri bidonya kopon woni ni nampa da ho oba wa bontena hwe na obetwe woni so oso oba ne bi na wotika ni mo no osusu ye bema hwe woni mienko etima sere yemuma na yenhwe ye husu ye mema yensiesie ye ho ne yemuma na ebebo e pa malidi 55 na yakoye nim pacho brofura yenko yema Ghana for yema wana kwa bamra santama na jatum Sompa 93.1 live on Sompa television motienka ewia bre wa Sompa Nkomo so ane de nchie mu ham if you can share for penny or no that give us about center no Dr. Solomon Kwabi no say misa sawa pomu te sen na sawa pomu nyam pa rest assured say yeni Nkomo sema edu enwie no na nyame enam ye nso no wanya iresa one so wo pay no ahodo num a ewo edwa so give us P capsules and I feel give us core capsules and eboa eyi efini a mama ye woni pedua ni mu na afen so P capsules na boa ma be ma na mema yo enso wo from the friend is erectile dysfunction akon ade afi ho no na afi wana tenka semen so wo from na boa enso atimi apagya emu obetimi no be matimi enso enom sanso na afi give us GC mixture and afi give us GC capsules enso eboa na afi enamu yare na afi other related infections eyin na ade afi ho na give us about mixture as serve as immune booster e de ama nipadua no na typhoid malaria and join us atimi akon afri nipadua no mintie bia na utie me e wo commercial car manche bia na usi afri mu kasa fedie no wakogina baabi o to ade wo twon ho afri ho no mo de ane so be frame on 0543 222 470 0543 222 470 ofreya how be a ukomo efa de eba bit bo ho enkomo amanasi asesima edu entem no nyame benam yen so number no say WhatsApp number nti ba bia ohwe yen utie mfiri bia so wo amanone on Facebook on tuning obetimi and so at bibia how afa eye WhatsApp voice note ade say ye bejo so yen sha se enfa mfiri give us about mesha de bia meka say yen give us yen ton adrone keke se na be ya benya value for your money no ye ton adrone na ye church on your ma hodo a oya emmo nipadua no na watwon ho afi ho na de bia nso me ba ha ene other platform ma me kasa bia de bia me kasa ye boa ma sense of urgency akwohwe se na be ya yare no onyiyi mu because obi on ma onya kidney problem no da dialysis so a ani bro de ko aye ode ko aye kidney me ho ensam no aye soronko kura chen se de obenya malaria ode ebeko enso se ne se wan hwe na uyiyi ma wan hwe ya de odwen se enku na no be ma wa ya de ben wati ase na give us about mixture enso e wo
honom se beboa serve as immune booster de ama wonipadia no na ade se immune system no ye wo components ahodo a ekeka esiani ansa na yenya a complete immune system na tinye di dwuma de ama wonipadia no o white blood cell eka ho bi o thymus na fe o bone marrow na fe complement system se immune system no sa components ahodo nyina eyemra dwumadi e wose edene entimi endima nti obi ho no mabon se obeyare on shada no maduro bebre ana so be no maduro on nom no bebre enso obon se na ho ato no we bon kaye ama wo hu se ampa immune system no eso ahoden sem enso wo fom but sayare na wono madura enkoda e bon kaye na wo hu se indeed ampa ade se immune system no ho ahoden e wo fom ntene obeto give us herbal mixture e wo chemical shops ni titun herbal shops ahodo nyina mu na wo de adi dwuma be frɛ on 0543 222 470 0543 222 470 na wape give us herbal mixture drone bi na wo de adi dwuma yekoda so ewo immune system no eso no mame fa ento jase immune system no de esa ye enso ene se record yare ahodo ngina ebeba ni padua no so se de ebe ya yare a ebeba ni padua no so bia na ebe kai na atimi abɔ ho ba na se be si ano kwan fi ni padua ne mu me ma mfa to bi te se last month nye wo epo bosomi mu ye wo me bosomi mu yare bi e ba wo epo bosomi ne mu ne se be ba se be bia me wo me bosomi ne ma ade se immune system no se ekan na etimi esa ne si ano kwan te se entimi anya na chese ade se immune system no ho ensem enso aba efom obepa e adrone bi na wafrɛ on 0543 222 470 now let me place it on record say the World Health Organization juma dey na di juma enam say one survey na mo again a global at large na de bia meka say malaria wan hwe ya ebekun enso na kidney problem dialysis order so na da so etiase na wono ma yenya ntiase say Africa hanum say Ghana ya da so ekon countries are one menko Mauritius or Algeria and afi o ma frenu say Cape Verde na yen Ghana ya da so ekon tina ho behia so benya give us about mechano bi kra kase malaria kwan ben so na fa so eba eye ntontom na de eba na efin ados wa na apai ntontom itintontom ye mu mienu 3500 species ayawono emu mienu na ya common female anopheles mosquito ono na okawa na wo plasmodium parasite ma woni de agu ni paduam enam se omihia omoja e de ato ni nkosua ba be ma ne de ono onhia itini ode plasmodium parasite ma woni gu ni paduam a ye be mo ho se wanya eye malaria de dikan ene se onante kakra be na wabre inipa bebre wonom na nante kakra be na wonom ebra enkanka ye ma no omogidi esese bio onyem anase ne moja so na ate enye ni nyina na yesa ebi onoma malaria ena ebon kaye untimi endidi wo hwa asese wo ye hoya we nyina eye nioma hodo a chechero ama ohun sampa wanya malaria ma wani bi ewo onipadua mi tie bia utie mi wanya malaria untimi ndidi wona ante kakra bi na wabre wanim aye hoya chero sampa wanya malaria ma wani bi ewo onipadua mo be frɛ on 0543 222 470 0543 222 470 ofraya na woniyan enso adi dwuma yi malaria enso free honoma join this sa adi free honoma typhoid de bia meka 2019 World Health Organization amenya ho ntiasese menipa wonto to ye 9 million yare ye de free typhoid yare ho ntise ne se oh ha me utie me no wanya typhoid na udi edi agra meye ho nsem na maka ahwo no na wi nipa 9 million na omo yare bia na mu 110,000 ewu afi bia de free typhoid ma wan ho ntine wanya typhoid a ye ka se de be ya wani ebebre na o sense of urgency akwahwo se na be ya unyi yare nim no be ka se typhoid yare no kwan ben na fa so ba salmonella typhi wonom any bacteria sana semo a wonom de ba inso a ye treaty na afei enso so eye aduane a ye contaminated we nyina eka ho bi ma obi enya de ye friend se me typhoid ma wani bi e woni nti obefre na oni na di dwuma na eba de di kan obosha asese efunom ye friend se prolonged fever munya bi abdominal pain ekọ wofufom honom no constipation diarrhea na de no ho enso e de ben nti ene obefre na oni edi dwuma on 0543 222 470 now up give us about measure drone be give us
GC mixture and give us GC capsules and so on say nemu ya ring and any other related infections e to us na ya prime time intena ya bobo symptoms ni bi so oyo ba obehu say discharges and say ensuo a sha say egu say ensuo no ya na enye ensuo a enka eye de ben ewom oya be man so a onso saa obehu say obe ma sha say de ben fon obehu say na say moja mu ya ri intena obi ho no ma wasi ne tawo saa da bi enye ni nyina na eye wo tawo na wo say wosi anam say bacteria no omako ni peduanim omako moja ni to be here adro give us GC mixture na for give us GC capsules obanom be ma enso enom kwasi be kono gina kwanti say me wo girl anase me wo ye na me wo yare ni bia say me ko a awase me ni nyina eko sane ye be ya me de na kwa ono so ne dia no enso ebe ko be frɛyen na ene se wanya namu yare a woni yen adidwuma na wabepe ye adwo ne bi ato on 0543 222 470 0543 222 470 na wape give us GC mixture na give us GC capsules dodo na te dry ye capsules a ya na wonom adwen say ye emema nko ade be yen give us yen product no oba timi no be ma etimi anom te ne o gibi na o san ho yare a na wodi bi enso ama ho kene se na be ya enamu yare ahodo nyina ene aba nipadua no so a wako a enko na ebi nso ho no ma e affect wawo infertility bebre wa mamu enamu yare ni other related infections and so e ka ho bi nti ye wrap up no give us P capsules co capsules eboa to efini amama ye woni padua nim GC mixture to namu yare nyina ase na give us about mixture aboa aserve as immune booster de ama nipadua no sene ebe ya ene woni padua ne benya hoto a wase nya malaria join this to ase obefre on 0543 222 470 0543 222 470 na woni ene di djuma okọ herbal shops ahodo nyina outlets baby a yeton no bia o se ope give us product ni bi insist so ope give us product ni bi na tobi na fedi djuma penny for madam was yenso yeda wase abusuafo yenkomo edi ka ebo ye nyina edi simanum ebi ahoma na tum di obeba na tena se ye papa ono so ye bema o so on trafie ngu kwan ya ne yere de ne nam so no ono so de ne de beba enti ye bia ahoma na 0554931931 0548931931 nkomo edi ka boy no wo bibi ka ho a betimi de aba na yakoye nim. Hello, mommy, good afternoon. Afternoon. Entiwe. Adumo. Bajo nya we also for cover can e pa so one that won show some obana fine pa enti me ge ona mana me show bibia so mana. Yo yero ho. That's anyadwuma. Afa adwuma. Hello, bye ma. Entiwe. Hello. Oba entiwe o. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon, Pacho entiwe. Pacho me mama. Ya je usu. As a program we keep moya 100% the whole Ghana FM stations there mo. But I really say sister Tia no ma comment bi. O say mema yenhwema ne de titu adama for. But me pese hono kaka on chen sign. Don't correct to titu adama for no na nhwe yire ne e ma no. Enye ne de responsible pa say be yire ne e ma. That's it. That's it. Hello. Hello. Aba hema udini baby akasa. My lady. But it's not that me kasa no manyo. Yo na entiwe. Yo ya da mo se pa ya mi sham. Na me pese me bitase. Nti do fa ni bin namra. Mo ade fa won to me to man ira. Ayo. Do to me charge your money. So this na ma on to shi. So what for adwuma ni be pa no na se business crowd be pa ko fu. On top. The consul to me to say and pese me bisa. Ba be say so the consul be to say ni panam. Edi. Hey, Cruci ebinom. Hello. Good afternoon. Good afternoon, Auntie Udin. Online ni munye. Hello. Good afternoon, ka. I ain't you.
But I just come about it to me that you say. Mama kafra emfa we ntwato ne nkoko Peter so edwede na yemeti ye papa na kosem odinam. Hello yo hello udi ebi akase free that's why we kase free yentio because program lady me just pa I need me that's the pa na super work na what we here oh you couldn't fire one nam to pen about me it's your mission na pa na say so then one as you know it's your hope down so actually the ya na na no na so you know it terms that I'm take the work ya hope is up why there's a community na do abro mo pamba no mu tie ya hope is up ya das na me be ye why ompaye ma no na me be ye abusuafo e papa na trans ye ko computer so edwade aba na odina sem no na emu oja abedaye 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je wo ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Abi Shop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedi sisi ye ho esibejam emi ye nimunyam dead Abi Shop 75 Enterprise dealers in all jewelries say necklace earrings bracelets anklets watches any space na hodo ni nyina Abi Shop jewelries yenim ne fretiti wedi somade hu jadada ai wono no dido no etson ensomade no say wedding rings engagement rings dia wo pepia ye won set wo any won baako Abi Shop 75 jewelries wo se wo ji aware wo ye suna wo ye kojiemo ade bia e ma wo pa ni pem wo ho sisirie mu di de ode be se waso de ode be tu kom de ode be tu nsa de ode be tu nine ye jewelries die ye Abi Shop Kumase ye wo mrom plot 17 adisia market chi ho Abi Plaza edankesi ni adwuma e fo nani mu ejuara kopem memenda anopa no nsia kopem anwumre no nsia Abi Shop wabi mu amopa ne duduo mu atu ene baako nyina say ye jewelries dia e Abi Shop 75 Enterprise Freyen 0598585219 na 0554304135 Abi Shop 75 Jewelry Abi Shop 75 Enterprise dealers in jewelries Abi Shop ye wonyame Hey middle nanda na wote ho a waya stiff sano ono kwano no jama wa bre akos senior mensane me na mu twetwe me no emu aye titiriti mentumi pon sore hu na enwanwa enwa
me freedom buy na me catch you say. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echi natural garlic papa bi. Eni edi aye. Aha. Nano na madam Fukofimpo catch me say. He work natural hair for bi bidrobi omodi aba. Ye friend no 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a wo complain no. Sa wonum 3P ya ebejane se hu. Edro yi enya mapemfo, ema wo ma no fo. Anasa nkwada wo nyanya mfie dumienu. FDA agi edwedie nkratuo yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e wo 024-89-288-24 and 020-100-0021. Tell for come master sign and a mirage medic. Missy, I am one say, and if I'm showing I made this. What made Jimmy come from a crowd move for you? Hey, that's a crowd, you na urawe. Miracle, let's go with the Jammy Sammy from Madonna. So, come from the from offer. Now, Monte Joy Cam Roofing Company Limited. Joy Cam Roofing Company Limited. I'm going to offer the platinum bond Japanese aluzinga. And the Bama Muha, yet the board dance were for 9 baby. Would I see a board dance be so hard? Papa Joy Cam for the more Ghana. The so more Ghana, who must not question the Joy Cam Roofing Company Limited in Chelsea said the good dance were no leakage, no rusting, and no fading. Joy Cam Roofing Company Limited. I want Chelsea type BM, Southlock, IBR, IDT, and Erotiles. Now, I'm going to a metal trusses. Joy Cam Roofing Company Limited. I want Memoir Fernande Bia and Crime, Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Cam Roofing Company Limited. Nyame bibi wasoro enti maninsanka Ade. Cinema no tutu no oba mi ntimi kura. So wa ayo senior. Me dey ade adan keba product ayama mi ti de bia me na ma no mu no chef dan keba product. We dan extra. We wonu ma wa ho tutu ni na ebeja. Senior na mi sisi ni nso e mi sisi o. And there was no problem there. Senior. What see dan proke. Okay. So wonu dan proke a. Okay. Sisi ya we ni na ebeja. Sa. We dey nyame sha. Come on, do ba ko dan keba tonic. Mo ni ma duro. Mi npa na se na mtumi ni di. Na mtumi dan so. Mi ni bi no no. O chale me taibo pa. Sa. Si a. Dan fight okay na so sure. Koko ya bi betena me so ma me je me ho enje. Jamani amuja nko na afi esefifi meto ntimi kwa amfa meto ntenase na so mi hia dan fight okay aboa me pa yini na from my team madam ho sine fifi ti astate tell boy Benre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu Freyen, it was 0244-017-556 and now 0266-593330. FDA adjective the incratway at. So what about what your papa This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to confirm. No one to me bread to my dear one pen. Give us P capsules. Over do us, Mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Are you broke? They na pon me see ba betia mo a ese ni die. Musano. No. You never work out. If any give us cold capsules. Say yes, is ya re na wo so. Ko di do ni pedwem wani na wo posa amamman entimi ma wunja wunan yi. Unum give us cold capsules. Obey free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules. Remember what if you do what you do cronkwan efa. Give us core capsules. A painful about time one more menu for an kwada when if you do me nunca.
Prakasa ye aduaba won so a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa enye prakasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa prakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye prakasa powder prakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agi atum adi oish honey and never surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who said that will complain with sisini kokua epe aji wakade enu hu dwaka sepa ne nkodi brew eyema mani mema eyekoko ni sisi yare droke sepa Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules emma mema jina brand na eyema na Edusa ya wase se me brabo bu ye Sudi me come on mama adwamo what dance ye aye chuma it's a living testimony kone kwajudi ya dan sanre obie timinum bi agisa penfo kona wo man kwada no fo ene de onya mfie dumi FDA agi adwade nkratoi atom abusuafo ya mama kwa aba na yebekọ ya senie ni nukremie asem no awere ho case number 1 Kofia Frifa complainant eyin wo free ya wati atom adoato Kumasi accuse equiati wa wonu so eyin wonu tugina mu adoato ha kwa order in court na bodon na gire wan huri sa enye yi pokwa bra do mana na ni huri right eja Frifa mami me pacho wo ba me show isu a me wo ba Bible Quran bodu ya bibi focus ya snap dia na upe pacho me kwa sorry in the Bible ko ya sorry me kwa assemblies ayo okum chola jeswe semelaka okum chola semelaka wa unko bibi apo peja kosro me bodin me Kofi Frifa Kraminsem Bible Kraminsem Bible sasemo ami beken nukure trudo na minitro onyame boa me yo eja Frifa adawroma sembe ni asi yo semo asi ni se maane so mene meyere equity waneti mo na mene na tena be se mfie nwotwini yo ekuta mam mienu be ma ba ko yo na asema me kame me nyimedi eyi bia mfirim ene ensan ede oni nyina me manom bi pen na me wo me ba pen no na me sida bi se ni pen nyine ko nanim ene ma me jaye ensanom efiri ho oba ne de ene onde ojaye ojinam den obro sa boro papa dako no obo anase onde omu a ene onde onim se na de men num bia na se de bia se ono aka se na de men num no ba de senka jabe ma de no oba ati no otwa bia otirimu ye ode e ba sa ne tirimu ayemle ode be ma se de no de ode me ka se ode kam me ala me bo fan kam me nensano a ade ono mo koso trouble papa ebi ni say edua boro obo ho adua enne me be chirichirim se eba se okonom nsa no na me ba na mbeto no se bia ekua de wo ye de bebe ye dru no ye koya nim okay enti yo se wote de ma so sole no tenase a enne me de me di kapre
brunua saa be brumia onyeye den Antonia ma wo preference share nyasem ne ba sa odane de nyese e be kunu o onde onane me se me nya ne bone bia ne dua betumi akume nti me de me no o nwa buru ne dua na de akia no asore no adwale no okọ na adwuma anadwo no wo ba kura won sa meduru fie mpo wa wura ba to no obeba no na che se waye ne lalu kura wie dadaada mia na medwale me ma na mdo ma ko school maba maeze mi tontoni ma kakaka wo ka kwan nti mabe fa me nema na maye makoton me pon a ma fa kwasa afa me ma no wa fo no na dwosuo ma fa school mu ho anu akofa wo ma makofa me ma no free school na me san de wo ma ba fie obeba kura ne nkura bi wo ma mo aduane adi am wo dadada wanya hwi wo fie ontua light bill ontua water bill ni de enso obekọ adwuma na ba obaya obeba wa bro dada ano papa no asore ko na adwuma ene ekwasiada oye aduane wo fie na momi mo na obeya aduane ne kura mpo na obeka seme ba na ma begusu ama nkura na nya biadi no oba bi hokro otitira se ya enkwan kura ontumi nsampo no de agu aduane ne so na we de ye huhu masema na yasem ketwa obekọ me fa aba no beba dan kran na ne obo modern ka kanso dia me say eno ho ma me ko fa ne maame efiri ne kuro mu bai ono ane maame ni maame bai o be hunu ye no asema o ka kire me ne se ko fefrifa ebe ya te wo ho na ba obla na we de nya dia obetimi ne na bo ono ane maame owo no obehwe situation no hwe ifia metimo first eduaboro saa na etu mi firi ho ono mo nsana so we fie wuro so you obi a wo han dan wo ho enne nya asam ketwa eduaboro saa na mo ko etu mi firi ho ti etu mi afiri saa fie ho no kra no wawo ketwa no 1 week ti me kom yense me gya obai wo ho no no so akwakobo ti me foka no we me ti entiemu a wo ti no atam akora ketwa ne saa na nam sidabi nam kran ka chen so ndo ma foka no me nko nam de ne kwotena efie ayinum kasa ni nyam nso kuro na me wo mu dada na ansa na me tua ko second wine mu no me se me chini kuro mu ho nyina me anya dan wo ho ahan because of who nti wo obi ayale oda na wusu na wo se o me ni sister bi coin obo me dua enti nkoda mu nkobisa no mommy omo ba ya omo bebusa na ga ne se eya no kre na e wo yiria ai on bob bla ne dua bla ne yiwu e ma bla ne hui e ma bla ne hui kesi ne hu ma bla ne hui jeto ho so se wo na abo ne dua ma bla ne hui e no no de on kwa asori da bi ena no me di no free ho na mbesre bla de mkotra ho sekan wan eno nso me ko e one fufuo ni mu de one nya de ne kode abe bosom miensam ana ye ne de ne kama ya gina tum sa enne me ka se bronya na bronya besi no akota kokwa bre fie wura yi fie wura se o fifa o yiri ejame na me nim masem ese mitrim ha ni na anu ani na nsa kai abaya so nsa num omi e ba won kwadwuma wo free otu efiri soro ho no wo ba na wo ono so wo sonwa na wo hwe wo ba wa bro no wo ba nya sab ketwa media me kabi o hwe nya se bia o hwe me baby am te first se sabre o mu tie me kura o mu nim se afrifa ne tia me kasa nya sab ketwa o ba besia ne time bo sa Tenom sa ana me kotre second wine mamenda aguno so kakra e ma no ya e basa wo mo brosa wo mo tumi dwonso ye ho se bi ye som wa dwonso bi pay papa no what them papa min kan no mase papa na no anso ya we ti ne basa wo na adwa no ana mi pa so dwale di mi nwale no ane se basa na me hwe na beba be fa be mattress ase a ne ntade na ewo ho no ono ne ntade a me hwe ade kise no obese
na me gugu so na no wada so no yi na de no akosi abusia atokorodo me ani dwamra wai pacho Leicester Ghana amoasie ya so ya mesrefamo ya so ya omagidin ya so ya onko that ye kama amoasie bianka dem to extra long kama heavy flow and na mint na dia fam mint no ye de mint agum tuba e board dead who say yes and what be was no ekunina obra ibunsa ya de for chow pint the bag ya shim 0302 23529 okay tia baby otu foster tuni kan ho ne kope bidio Dr. Dawood ai wa ben say diabetes kan ho pressure na Dawood stroke on to the boase on hwe ni pedia waposo niam nso yie Dawood 360 capsules no de onno a now the ointment na hwe ni pedia no wapo no waposo na watimia wa mo ya de so no nkire se wonsa edwo krapa kan ho kwai akwaje wa yaresa 024 1244-012. International Power Praise Chapel. Prophet Kingsley Jemfi Bible no kwafo. What any Bible? Mesi obenhwemu ama. Ka ho ne bom modern. Ye nu afiri fo ko ho a. Ne kwasem. Ke bia nko anwale. Ne kwasem. Sansen ke behu de dan ani. Hu mu asem. Ti abobia. Niema basa. Upeso ho abrabo na besi wonim ko na odifo enhwe ye nwotuma fama wo ebrada na otrase ye counseling anopa na ngoche kopem wi aprem to bre fiada nwumre enso ye mpai boden no nsia kopem na ngoche na kwasiada na ngoche anopa wa ya asori apondu baako ye wo Santasi Jericho ye Bengo filling station 0243999796 Freddy 4 no ni nkomo Abishop 75 apem pradie ye otan Astam room wo yo ba adishe market wo ye hairdresser upe unya adwuma nye enkawa peska kakra bi fako ya opedike ho niema ya wo hwehwe ye wo bows ya wo Abyss mackerel ya wo Abyss sardine kama nyina abo no wo fom obenye bi sada na akọ pampaso nso a room 11 eno so pampaso 0598585219 prophets Atajebi papa ewie mechia o kwan songo so no bai o mai ho no ne o mai ba ma office no bechia ma so pema sem na nra de regi no na anu o simi ma ni fili enti papa me da sipi erade nya mi shada ko me ba besrawo enso e wo wasori e na Dr. Mensa ono so America ono na ire Auntie Farida omo Washington DC nya mi shira wo no ma wie ise omo hwe na Afrifa wapere Nasam kitwa. Ti abasa otumi ye tworo bia no. Ani e oye pa. Eti efie tosu mienu na no so etu mu. Ndi fie tosu mienu no. Ano kra de na ne maame no sabi no wonka ba bi. Nti ne maame ne be fa de bucket wa no. E de ne koi. Ono so e basa Roman hair no ton ade. Ko no no na aduane ton. E basa no no akotan Roman hair. Na me mu fie wura na atumi. Na me ne nam. E pedai. Eneja ne maame ne be fa no te ne maame ne be fa no na membetena madam fu bi nchen na me de be pay dan wo ado ato baby awuti baby amiti e ho so akoka ne ho enti ho no na ne maame ne ka baabi ho na ne maame ne ka baabi na sabrende na onimi nchen o ti ne maame ne ka baabi ti ne maame ka baabi na o mo se o every de kwaye ni bi na me see you na me ko yi nti me ko ye no me maame ankasa de one ne mienu de o mani nhia bro me maame nua saa hwe ye krom oduru a ja na maame nua ba ko kasa pepe nko na me ne ko ye nti ye ko ye no ne wo fa mo nyimi trance ye bibia se fifa ni pa de o tume sesa nti o de fa we so ne hwe na me see you ana me ko fa no na me san de ne ba ado ato hadi nchese we abeka ho miensa ne free be bosume mienu asa bosume miensa wo sa so mu ne de momi no no wo ya de enso a se yesu kura efiri soro so ne nsa se kuya ya onyai da ise wo no ya do pe ba no pa ye busa no wo so tumi to no ka che ne se ne ho bon che inspire a odi agu ne ho wo so to no ho papa ne no nso nkire mu wo na free fa to no ho sa mama won de mama nkasa mo nkire wo ayo kasai di wo mu ne se
sɛ wɔba bɛsia wadanyane na wobɛsɔle adwale akɔ baabi a wokɔ no daabi o sɔle ya spray ne si fridge so ɛna meka kyɛn sɛ what dey gugu ne ho spray ne nsa no so the spray no gu ho sɛ deɛ kura na nsa no epie gya ayi no enti na kyɛ so onwale ana sa no tutu spray obi a wabra ma de akye eba mu sɛ wɔnom nsa se ya mommy me say 18 minutes bia abaya ni sane yete soro kakra abrosantia was 18 minutes bia obetumi sane akɔ ba akɔ nom nsa saba na motu ho na mo se bia akompai bo ana wafa ho se ebia ufa chira hwa me ahwe nko ba bia adenti nko ba bia no kura nya de obekɔ mommy nya de obekɔ na ne maame mo da busua so de no mo yafa ho na busua na mega se ne maame no na sa abla me ne di nkomo pa ha na ne maame no mu nso awu tisisi an ono nkasa no krom ho no kra wonko ni nuanom ho na wo busua so de na mo kafa ho me busua na wo mo sister say de wo say me te me ho free wo ba ne nchen because atoso me ensa pa de na one ne kasa twen na abehu se baabi a mo tini so yetu se de wo ye nyina kire say el free ben ansane na momi o se wo de abema bi ho fie ho be ma no kra fie ho fe no ho kasa o de na kwa adwuma mu se boy na wie school ntin ko pa adwuma bi ama no o ko boy no kwa o ba ye no si e fa no si am for no ya me mum de ma ye o ba na wo fie ono na ye na de momi free na ansane ne abema na tem didie odi abema na tem she tia what e kwana no na abema na obetwem si ansane wakɔ ne dem o si foma woye no o kwa woye no nti we no obi a wono ni da ho no de hwe na ni be da ho wono obi a wotimi fie na wo mumu wo be han dan na wo di wono na tem no mami ye be mo atra na me so ade a adi kan ba mpre nu a ni me ensa so na ekɔ no nti me no ni nyina ne se etu na isa wasi ni kwan se mo ba na opese de boa wo mo ampese me de boa me an se kwan a be fa so a abaya we be free me makwan kire say ne de si enwu awade because any pese e boa no me nsa ne free na ni so de wo ho ne say me mum de free and nyina no me ye madwe say me pese nka me jada na ni ade ne ma no ne nkora no nka me pe ba bi fa na momi se me ja dan ma abaya ne nkora ma ne sisi ya me ngu nkra ho kra na matete nkora na wu oni alaje because o to be so gas si wo wura dem o tetena se kima se nyame no mekwa akopie so o be se dan nyina ensanti nyese bia o be se dan nyina so no nsa no wo bo nkora wo emienu a o de man nkora ne mla se a ne busa se kwa me se wo ma me nyasa mkitwa obo hwe pacho ba transe na me de me se krafin maame ne ofia hanso se oma no ne wakotwi nanim sponsor se nyasem ketwa address papa abetete hako yo abefo ba ko ba utam enko yo so maame nyankopon inshallah papa mo ye ene awia yi nso ye de enchi akese ebe free Dr. Ba aso ye ediama yahwefo ene yetiefo enyina abrani nyina ye transise ya na eye wapomuden ho asem ane ye beka chewo da bia meka chewo se Dr. Ba wuti edin se ya me se enye eduro bi ne eton sebe ye nhye mantwa bi anase ye teka bi ne eboda wuru da bi eye hospital na ye bi se ya de te so etetewo ehawo wiase no wodi wani be kire ho na afi yenso ye de aban na oba ade na de adom ye no ye de betu saa ya de na si nyina ma wo na wuni padua no ahaw ne amane ewo mu nyina ne emu adwo sefom nti abrebia ye transis ya de hia pa edi nkai eye Dr. Ba number awie mrem de number wo se hia pa no eye ba heba hospital ye number no se de be ya de e frɛ no kwankro di unya no obeba ne ye de ahaban etu ase ama uni padua ho ato no ye number ye didi juma eye 0244 988 004 0244 988 004 and ye was 0244 083482 0244 083482
0282. Dr. Ban Kumase Atunsu Agogo Aban Hospital Kakrakana is one the chi ana Dr. Ban Yansu Yedi Ejuma Ewo Afe Wood Wenichre Enkranswa Ye was Painters Road 18 Junction Honso Ubehu Dr. Ba Ewo ene wie ya me ne watena si ya ye kasei na de Dr. Ba anaba heba hospital ye pese ye nu din komo efa ho ye sasabro ya de mesrew afi na insuo ne awo no ebeba pa ne na me ne wo kasei obi wo ha satam ya me ne wo kasei kura untimi nsori mfiri ne da mu mpie ne kasei ni mu we ne pa ebi wo ho ebetimi aso ne nine table na esi fom no obetu ne nine ne mu ya ne ya pa just wotena seche obi nso de abehihye ne kotodwe obi nso de abehihye ne nsa obi nso de chese opagya no ho ba bia enye ye mesra wo hye ne nso na tie ne ye se ewiase na ye wo no ye si bibia ensi kwa enipadua na de bia behya ase aba bebo nka ye abra na enni sa enipadua nu dada no echese ohaw foforo ana abedua nipadua no enti ya hye ne nso na tu ho anamon se wo de wo nko ade enti na ensuo ba na wo ba kakra bia na afi wo ndompem na okase moyo no na obi a wo ne tifie de ono de saade no enye no eno chese wo haw ewo nipadua nim na ho na betimi aso haw na no behu haw no ama saa enoma na ekoso nipadua nim onkase mu oyo afenso to wuntimi mpie mfiri dan mu kra ene ebi wotimi akwa adwuma ni nyina kire se ohaw ne amane aba udompe ene okase ho eno na ya na Dr. Bansi ye mamo da we nka nche wo se saa no mani nyina wo namu kase mu nyina tutu wo obi nantabro disi form no opagya kura mpagya obi ni kotodwe no nsuo to a chese omaso kura ma eye ne ye mu tutu no nanso awotekọ na wiabo a obehu safe ni nipadua mo adwena eno na Dr. Bansi no ma na eye woni nyina no eye rheumatism sasabro eno na de saa no ma no ohaw ne saa mane ni nyina ye den ebere nipadua no enti yesewo se ubetie ye na wodi wani be kire Dr. Baho na hututu o nipadua ni mo ye wo yankase ni mo hwe abere nsu ato abere awaba no na chese waba amehwe ofise nsuo ne de nyankopon no ye de obeto enya osasabro nti no onto nsu dabi eno nti na wama Dr. Baba reyemrenum se brana sasabro ma nipadua no emu ye tutu no yemfa haban entu asiema na fe wonsu nipadua no emunye free na nya ahoto na nya ofa ahodie enu ntitie Dr. Ba na hye ne nso na fo ani kire yaso ye ho na yenhwew ema ahonto afi ye wo yade ba ko e kasa saboro ho a onu ni nyina akọ na kra na wo ben ne pa ye ni nua pa e ya arthritis yade no ono so baabia ono so di ne dwuma eye dompemu na ono de baabia otatretena pa no eye nipadua wa aposo eye wo dwente no enti na me no kasa se obi ho a wo hwe ne nsante eye ekuta me se ya na apose na honhona ya poti pa arthritis ni bi na ye no obi di ama ne nsa na se kura wa hwe abeka se nsa no kura nya nsa ye ekuta me bia ni nyina ya arthritis obi ho a ne nsa ye de bo wo chi ehwe ne pa na me no ne kasa ye ne ya de o kan sa so ba so me nsa mesrew yeni aso baabi aso obi ansa o arthritis ya de na tena nipadua wa aposo no enu na edi unya saa obi wo ho na me kasa wotwa ne kokuru ntwa na batia o ma ne nsa so ema ni nyina kire se arthritis na akogura saa wo dwente no udompenim enu nti ana amane ye wo saa na wiwie ni nyina baabi ota akọbọ ne sesen etena ma na nije pa edi ahurusie eye nipadua wo kotodwem enti na bebre sori ya ye kotodwe ye ya na bankwala nyina so because young girl be say umro 20 years ekura oba ye no ni kotodwe na ye ne yama akwala ketwa young girl no ne na che ekobo ba akumu ni nyina gina arthritis ya de no na ye ne saa enti na ye kasa ye di nkomo kire we eya na wutia no atie ni ye se ade bia ye kan ka kire se ye ne wo ho aduro wo ho haban ya ye di tu saa de na se enti na arthritis no ama wo nan ayebo lege sabi ama wo nan no ache abeya nanta ama wo nan ni tutu eye wo ya ama wo nan ni deda ba mu a eno ne awie ye ka kire wo se ade bia ya de arthritis ama wo kotodwe aye bia ama wo ntimi nante ama ne wo bubu agu fom ni nyina no wo de wani kire Dr. Ba yen ya so e wa ye behwew ama ho ato eneme no kasa na me kasa fa obi a wanya nkwanhia ama ne namu dumpa buo eno so de ba Dr. Ba ho a ye dia haban betoto kasa ne so ama kasa na toa ya hye ne nso se wo wontane ata ama me na burochire nyina aborofo nyina wonta o enso wonti se buroni bia ya ata etwe nan da bi de wo hu nimdie eno de kwa akoma no enti saa enoma na wo ye no ofie no kasa na ye wo nan no ana wo nsa no wodi goro medamase na so obi chia no se na
wadi dam awie ye no hwe a enye ye enti na wanya nkwanhia ama wonamu dompa na akase ana wonsem ana ho ba bi akase na buo no oba Dr. Ba yen yaso ye ho a ye de ahaba betenetere dompe ne kase no ama ahoden ne nkwa bam na afi wonso wanya afa ahudie da bia ya ne ye ka cho se nipa bebere wo mu kase ne dompe na hunu ene hye nipaduanim enti oba Dr. Ba wa ye wa duro ne ahaban a sabi e bia na wo ye football a wo bobo na nso da bia bekwa agoprama so no na pledi unya no asa betene fie unya adaje na wuji edi na oba ye bemu ahaba bia wo ba no agu yemu ya duro ama kosiesie dompe ne kase no ama na ye dendenden na wo ne obi hia empower kura na onanim be ye dendenden ama kase no emu biem eno na chese Dr. Ba ye wadioye ono ne kuta nkase duro kita ahaba ye de san kase ya de enti na me no wo kase se ye won kase ho kwa na wo hawo ne amane a de ye ka kire wo ne setu anamon na fo ani kire Dr. Ba ye yaso ye wo na ye nhwe wo ma ho nto da bia ye ka kire se dambo eye yade eno so wo do ani kire Dr. Ba wa ye behwe ama adwunumu hawo na firi wo so o sa yam kro na edi nipa nyina anya no eno so oba ye behwe ama na firi wo so kompo yade edi nipa nya eno so oba ye behwe ama eno so ho ato diabetes ne pressure agi nipa dua boso a eyi nipa bebere firi asase so no ni nyina no oba Dr. Ba ebehwe ama wonso unipadua no emu adru sefom ena me ne wo kase se wo bepie Dr. Ba ho a ye hwe omo anya stroke nempo se bia wo ma me no nante ne ho aye diama no a woda ho a ema wabamumu wo ba ya hyehye ba bia ma nipa da ye wo ma dabre e wo ma dabre begina to so mami ya evia no obi antiase enti baby nipa bebre dwalebo mu enti ya de ye o mema e o ma dabre ai ene sa na tie enti wo ba ye behwe wo sa ahwe wo sa de be ya ho beto wa wo beko afi ye wo physiotherapy wo ho ye wo massage wo ho ye wo mema ne mrante e ma a mo ye massage ye de ensa be miemia me se enye bibia na ye duro bibi wo so obeda ho ne ye de ensa miemia ho ye de kasa no ebeba wie ye emre na anie enche ne mre naso de ye ka chon se opa bibiduro epa yaresa ama o yade akontem a yensensen so a ni nyina ye Dr. Ba yaso ye ho ane edi sa adwuma no etifo ani kire ho na fe yenhwew ema yade bi e woni padua ni mu no emfiri wo so ya mo yade din a enkase ye ni hu aduro ni nyina ne se wo beje number no na fe wodu ani a kire Dr. Ba ye yaso ye ho no obenya hoto ye number ye didi dwuma e ye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 Dr. Ba Kumase Atunsu Ago Abai Hospital kese ne nachi ane wo enkran so ye was Spinters 18 junction awie yakasa wie yade bi a wo abrabo mu apese ku firi wiase no prana Dr. Ba anyi wo ne nto baabi na fe di nkwana na nyankopon de ma wo men na awie ade nipa bebere tie eye ba Jafo ba ya le nyina be dwane Spanish 3 power combine and ye Spanish jingo capsules ekutia anti-aging wadwene be ye sharp upade a fina akokete Spanish garlic mixture and your pure garlic and ye won no more na ye di wa wo si herbs aka woni pedue nim enti wo ya na wo na se ata Spanish ana utenya cold ebema ne nyina akoyi ato ya na wa ye mmere ne kwasem halitosis enye enum pampan e ma onko ni pe udwade wi ahokeka na wudwo ho ebi etu sika okra na de dwo ho ubenya bi enye 0266114111 power specialist eba hospital mami edu aya no osi hepatitis oba pa ABCD woni moduro kopim Z miskachiro fatty liver eyi na wo sciatica ekurase prostate krokasi kasem abrochire ayemukuro bebia wo bia bra fibroids ne yensisi any kidney yade yo ya mami akosi adua ya ofe ya se meboa yi pompo ni na afio any Joyce Bro filling station there no so ho ato ya mami o takrade won crying 02445422 Joycam Roofing Company Limited ensu ototo say IVR you June Seflo July
MSL ensure beto to no standard sheet bodan so yi joy came any accessories o ma ye ready so make na wo so what menya bebe papa da ye ensure to no obi ani ase be ma free estimate eno de na kwaso ka ho ye won kran hwehwe wo mu asoa techimo wa Kumasi sokoba mpa me any police station there no 0540 125816 joy came na o se nyame bribi osoro ntima men sanka lawyer mponsa bedi akon ene ne yere perpetual lawyer ewie mate nkanyame nhirawo bichiawo pa bichiawo ena me ba honam sadin o Germany ewie me nso de me picture to o wish me happy birthday in advance next week ebenada ekuku a birthday ne ade eche me nso me birthday ntifia ni adaje honam nyame nhirawo chekua ba akoma me ene nkura ne nyina ase bichiawo no so papa eja frifa say we yira semu etiye no de amwa na apese de boawo ma me say de akwankyera mbotumi akyerɛ me na obaye tumi atene ho afrem nkyɛn ana mepe yedi enwu awade no aye ne ho ade menya ne ho ade na ubusa na osene how pa because obaye me busa ne say ede enti no no nsa no say atemu awudi no eno no to de ho ya ewensa because to no nti de ho ne say amonkyerɛ me kwan na ne nyina ne say o say temu ame wo ne me betra no na o tene dem na utu no ena ena me ka se wo mra ende mra ti agi so pe baby ma na nso sisi ano edan de e be kwa kwetram bia akora me tuja wo nso a wontena ho because ko ba ya ke frɛ pa ne nyina hu ko e be fa so nsa no ye ba tie free ne so no so ma ni ze champ problem e sisi ame mama me dance so of mama enka awade de enka de ani gie na eba ene akroye okwa adwuma na wo ba fie na wo yira na wo kru wo fie na nka wani age na papa yi die ya wo kan die em so no nka se watra ho ache emfia nwotwe ya waware oba na sabi enema yi a ekosoi aburu so kire se bibi ta kire ade de aburu so a se sabi akasa kire yense bibi eta kire na wantu wana mo bia emfia nwotwe ene wagya wo be ya na oguso a na wo rensa sabi oba na nyo na pe na wo rensa wo ka asam yi kire se ye de ani femu a medi mani femu anya wo no na pe na wo rensa enso no wo mo no kwan bia so sabi wo be yi na nka na wo yare ya fa ne se sabi nka wo yare a ko be yi wo be boabo so ediwachi ahwe wo yare oh na so edu pepe so bia mo meme mu bi e wo hono mo a bibi tu o mo ye no mo a ese complain ne ne ye kan ye bia nie mpa cho ma ka se oh etese wutu anamo bi ne ma me ti ase na obefa no ko eno no nye solution to the problem enti ne me kan se sene ohini e kan ye no ano ye nwu aware na mom ye siesie aware amane de hono mo a sebe na ya pe solution awurade adom ye wonkofo bia ya wo mususu etimi aboa na me mom de se ye beboa se jawade no nkotane be na to be bia na wo ka no wontimi hwe nkoda na emboa wo enti ye pe solution ye nsan ka mom na mo ntase se awafo eno yakopon pe edase yo tipale na blame my lady me da se na ya na yeta kan se mbi se enya mania dia na beba se obatan a oni be mate na omo ti sa warefo ne na wumyimu na beba se manom nsa sebe madam adon so gume ho na be ma me ne tie ne fa menta ade bi na ode agudun so ne so nim guase die ye nua be ma yi kan nyina kese maame no ye yi su ni bi aban bi firi ho a enye nania bibi ekoso eweke etia sister no na bra free fa kan asem bi se ohun no oba no monsa no so no bi na emom no de wayi ne ho afiri na kire se na wunim dada so oba no monsa na emom wo free mu no na se nka wo so boa no won na tena mfie nwotwe emoa be na wo de aboa no wo de ne se mo tena Kumasi fie motu emprensa sa atenatuo no ehyi ni pesika ni gbatiri koso betena mu na e bedo advance e bia na wo san atu no na bia kemu asan de bia e dai asoso oba tan ya wotimi tigina bro ne ma
on kai se nkwala ni po bepra na bibi etesa no it means bibi wom enti se wo ba ha se ye nkyere wo kwan abafa so wo ba na bete ne ho afiri ho ana wo bete wo ho no de eno no ye moa wo sa kwan ne so na emom de e be ka kire se wo mom bua wo ba no emfie nwotwe de ebi wo ma che enti wadaroma ka kire yen se ye mpe ba bi maw na fa wo oba na ye de ekọ wonna tena mfie nwotwe wa no nsa boro a na ye gya ama wo wa pa oba bi atana ho na emefa wo ye ni yi a wo ye wo dia koso di ka se mo se opon eburo ne adiri atem ni nyina edu anwumere so obi emu ma ma wo se ho so ani gye ho na ni ani gye ho na wo yi wani di ara na we ho ba dia wo mfa na emom ne emesra wo ne se di wakura wo mu die mu no aso mofra ni mu no koso na aso mofra ni mu nyame nim ne enti a wo de asem na de abaha e na yen ye de chense Sompa Nkomo case ye chense ibaha enti nyame ya dom na ye wie ye sori nkonwa so a minim se anya dan a my lady ne producers ni ye nyina ye behia ye be pa obi ne de na mawo na wo de maame na ye de akọ na emom se wo gya na chiri de mesre wadawo ma woni na wo mienu ewi ase obi nim no obehwe obi da ache eye emfonso ene niam bi na aye dan aba ebeti aba se ebi kwa na ye fie ana se wadidi obi atema na obi po na aye de aye bibie cause enye na nia sebe so oba tan se manom nsa broa metimi abroa didi ni patemu a enya de aye de eboa na emom my lady said ye o kan ye no wadaroma yen sori nkonya so na yen pe obi na yen fa ne ma papa yi na won fa ne yere ne nkoko na nipa no so o ma den o ma nti brane so e mo ne bede di problem ai nipa ye ready see e be boa no so my lady ne kwasem oba ye kra ne na kasa na o se ko oba de ni wure kan de o se ko oba e ko fa ba bi na kasa onu akasa ye nwa be ma kra no wo ye abu ahofo oba de ye fa na yes emperifo na kase bunkum dware nifa na nifa so ayde di for brane ya mo ne bede ne kwasem amane bede sister yi babra yi said ye wo ye ono dwale ne boye bibi o bibi yi wo ye na fam de wo so ono ane maame a wo no kra ka che ne be ma ne se ja wo ba na chi malede wo na kan bia na nte sa so wo mo ba dem na wo ye wo dem sister ne de nsam o kan nyina wo se we didi na temti ne ma ne wensem wanyi antum ene na wo quotation wo gina so yi enti ene atemdide jai ene won trase atemdide no onyai na on trase na me de me e mai no muti no bia wo katacho be ma kasem bi me yekorati asese onyankopon bo nipa no e shoto kakra enti o mu dane moa e be so nipa de so enti o nipa boa ni o nipa ni o nipa so atase obia ne hyebra o de nam enti sa atemdide mbom na wodidi na ene wo so jai de ko kukurukuru na anya ya keke so nyedai enyai enti wo atemdide no ko ade ne jai ana sabe asema ye kan na ye kan ye ni abire no obia woni hawo ye ne mababa wo pa ni kun de ne ba ase ne yere dwonso na ababa woni gira ho no mo a sabe mpedua se wotum se yes ba bia hye eso ababa woni dwonso oso dwonso a bia be bucket ebitimi bucket otim bobo onu akata timi chim kane no onu ne bobo timi nya bucket half edie na akobasa eti wo anamu a so tubo wo yere one also generative die two also didn't nante because so na wo yale a akama me so nware nyawo ko nware nyawo anu de me enti ase oba no ko nware nyawo twinso nsawe enso de papa wa bere my lady ese adwaye nyina na wakone asi my lady so wono no oni nyina na starting nsawe na ase etu cha no so bo ano emini jai wada wuruma anyani oni yale asem sese nsasam ne yeka minka se wunye bi body wo boa no na emu sese wo da so girem sese na opie no wo fe wo ba lady wada wuruma be ma ne dwale ne ma na odo ma kusu ene wo bo be wo dwale wo bo enti waye bi ti dise malady se be me yaso na eboa oba ye wo si ye de yankadifo ne aya adwen senke be ma pa aboa no ne kwasem na sister no so se da wama usukura ho fe kama pa o timi de ade ande am sai honhom bibi mu na edi ni etika ye kai ka bi kura ye be wi aso pa be mu no ya mincha de ka be bia to atwa de ko ba ni wonyamfo se ye ne kura pa se wo da dwonso de aka ye shame kenye sai onyonso ne nsa no na wono mo yo otafiri jabre mo my lady if you etwa wa ya Chese kai anasa srada
found someone more just tata. Ebi se maame nasema da ho no abusua nim ne daache se obey ni petitiri bi aba behwe fie ana ye de saa ohawi aba be sen ni kom ono angasa kra no se o tena se na wo hwe ni din a oya ade na onim akoye se konfo ana koma ba no obekoma tupa da twa no ho a disense mo keka nyina akom no koda ni abona mane enti se adwunso asemi se nyeze nani bete ana obehu so oda ne ntare bi so a ohunu se wadwunso mpo eniema ekoso ne kwan ofa so a o ne nipa kasa ofie ono ohun ana papa isu ni akoma o de begina animu eti oba ne kan bi obeka so obo no kola so ati ase oba ne kan bi a obeka na me de me yama papa ni se oye bema e wo se oba ne bie na no so wo kasa bi a ono ontintim no na e bi so se enura sei omo anwen o ma yi hot night adenti ai wo ba ne kan no akanti o musi ntentere na e kasa che se obi ama no yonko kwai kra obi anka so manfra so ai wo ba na kobra benti ono so akwa adwuma aba ana o matena se na o mo kasa enti my lady oba no haw no enye enisuo se de ye kani ba de ready se ye beboa no so no ma no ho kwan sa enye enisuo se de ye kani enti e be sire nu afrifa se onka na komanto ne yam waba e de abafie anamo bi a my lady be di animu se ye nta na chi ne ye moa no na oba no emfa no ho emfa bibia no oba no wo fe kama enti se koba se ense be se na ama abrabo na sa enkura no my lady ubusa by man no keto anasem said your mama ye na ye wo de what it dabi hanu papa enti Mr. Frifa wadaroma bibia ni a empaibo said your dia bafie na yeso ye mfre ye difo a sabi wo muhwem wo muhu na chiri no mu meboa wo saa kwa no so na se osu begya no so onko na sabi onko ekura nim de ekosi se nei wo se wapam no wa no ha wo dan anu wayi na si abontia onko nim de akosi obeti na se yesi wawu a wo bedwene dan de ekura na nka wa akura na obedwene eti my lady wadaroma ye nyina ye besere na yamapa so timi free nkran be banko ade a ye name Mr. Frifa be kasa na ye mpeda na o mehia no na de wo se one ne ka bia no ye nka se de be ya oba no benya na somdwe na watimi de ahwe ne ma edase Mr. Frifa be transe na imusu asemba ko ni mi ahoma ne ntum ye pese nyame ya adoma e fredi fpani ma ne babnada adawuruma betimi aba tambe ebenada bacha why I say ye be ayi ye be san ne na ye ne beko kan ye kan ne pan na be kofio ne yakohwe ana asese ye frɛ no no obeba ha na nka maba no maba be hia no why enhye de ye ne ayeka na ye wesa obegya ya why timi sro de ye hwe ne bebu sum mienu bi se papa no ba behwe wi a na se sa ne be ya bra oba onye ne ho ade o de nsa no be ha wadwen de me pa chojo ma na ko pe oba bi tra na hwe oma no no so nwene nsa eno beboa why because nkra ni susa me metimi aka no 0554931931 0548931931 na yenhwe yenu abe me asem na emoya. Hello mama Yobile TJ Kawan mama we no mama me wura ho grof me dey ka chane dey na ono dey different woman say on the oban bi na tango bo no me good years me on dey so onye no ho ade me dey me yira ma ye no ho ade me ne nem wono so we no try the betam ama o say that me dey afra ne ba on na ye kana me pese me kan se bebrebe enu ti na ma akra ne ba ta me ti me dey me na na papa me chine ama me de minyano me de fama wale no wada so no wada so no me say no to wanya di mo ni de so ti me aduma o ko de first cat o be fa ya o man for o be to get mama na so nkuta ko wanya ri me na to to nya ko ja no ama me te minyano ma me wura ho grof me ti kai me so o ta de me de akra ne ba wanya ka bi na me de se me bi so na ye kristo ti na makata so ene man ba ta no anu ba de me swaton se chine ha me na mi to na mondo ma ehima
Yes, I mean, you say Nam Sama, maybe I said the million or Okotana. Yeah, bra, why? Na yema Yo, Baba. Hey, Awira Hussein. Hello. Me mama papa bi. Original any abro yanko, any abro. Aso de ganya be da for say be bra. Yo. Ma me da be de contractor papa masu. Tani chem ho kani ma chance wo kutwi. Mo papa wa bre. Na no kwase me say dem project say. Me makrata no sasi ya. Ano den. Na obabro se na baju so na be no bi ensem pata be me ni titi. Na abafu se wo ma. Oba brosa ahage ba wa he fa na ntan de titi kwa kwa susu mu ebi kwa na ne kwa kwa ebi ense fata ti mi ska se ensanam se bi onum kwahwe asiri bi ne famu da ne dia on to so kakra no ko ko di fiti kwa kwa se ma se onya prekope onya ne bi a club no o we je muni adi adam ni se apa no bi abia to me se fi ma no fi wa to ya mi busa no no si enya petition wo no mo eagle oba no na Indian that be found every day be famu mama famu da no do be sound man na am say no de kwa chewi ti me say papa say e be ka de a onya nkaka ka no to me chef yi mpa no ate obro de fie e da si ti yes we da si hello good afternoon oba ma enti o ohini de da mo se ni odu no mo ye bo asem ọba ọnụ mtụna dị ha jin bebere ubede kure na kunya tụtụ ejale nkala pasa asma mema fa obusaba saba fiesra mumu mo fire samu ni ngba yadasi every vampacho uko fie no rentokwa bi abe pacho ne benada ye nyine papa be fa hello good afternoon pacho yenti because I take hello. Yet on Kakasa. Ma, maybe about papa. You show now about papa. Reggae on the Reggae. Yami aduma ukuya da bebo. Ai. Hello. Hello, from good afternoon. Afternoon. Pachenti. From Chosop Biabokodi. Boko. From Chomatin Papana Semera Hopa. But you say Bible on the back tamino. As we pass for Castro born and it to say, what you so. And yet, one pass what you so or no monsanwa. Was so on castle, was or conom sana or bull and a sadi any sea. Pamucho. Hello. Ipacho udi yentio. Adiza Jacobo. Adiza yentio. Ipacho kanko job mana no ko kwa dia. Ko kwa kambo job. One fire and partner draw. Unimobi or ye drew. Bajai. Jinasona producer and pick your number no why. Bajai. Jinasoni and pick your number no ya afreo. You mate. Jinaso. Abram pick it. Jinaso. Yeah, that's it. Hello, Mpacho Udi. When I know my other, I'm watching the video. Nana enti o. Ode ayo de da masofa ne program de be. Enzo en was ni play batwa no. Ni play na. Ma ina ma meso do ba o ni sano ane haji. Haji ni pa. Be na no be ni sani. Ni ya bon tin so no pa bi a o dun ta yi to. Apa bo ma tabio. Oni so ni ku na nam ama tabio bo na ni na bi ne ma nada ta ko shema adaki na fara min kai idan ya samu ba mun kana hadu sai mun ne kana mun ta adu mana ya aka wannan yadase eni ya so abo na bodam si ku ne nam de okwa yi na se oni be ma ne ko ai si akobo ya akoso be ma bi nsa so no ku ne hello Mami yentie why
Hello. Afternoon. This is your friend. You radio Sompa no more Shaki. So, bet me about book that would cry. It's a message. Say, Obetana was ya, Obetana was it. Na make a say, me don't or no, Santa something actually, some get a it was with Strano. Don't say I mean, what Sammy and some now in the park of one hour, the Mohamana. It means not someone. Yeah, that's it. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, Sam. Pacho, would you into? But that's why I have a Khalifa, I'm Casa Fredra. You into. Mammy, Pacho Obano case in the Efa Mensana or nominal. Meho Mwa Anka, Eletimia Boananka, or Jaikra. You Jinason and Pico number, no why? Martin, Mammy. That's CP. Some of that. Ayo. Tining Rebema Jeffrey fan to a befree, why? That's it. That's a pana. Yenya baby. Oji obi sika so bema ni nua obu ni fa so no wo ene ya chi na no pay wo goso protifo achi because wo yaza baba wa no ne ho popra se ikoto pebre mu koto wo yaza time I she ni na wani so em yesi sika besia na wo pe no oji so odi betua sister ne ka no o de koto enua enu bi betia o na so tie ne bra na from si achi no Ghost into the Besibia, Bemi Aswati. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, Pacho and you. Yeah. If I show you never want some now, or the Abano, young Tianka Sompa. Oh. Now, next race there, said when you may add more, whatever then before your cuniform. We say when Yamba Buana, Stau Hauna Wakumu, Minyama Buana, Minyabana free. Na obano afa nkunshi okunu na bema na fa oyire so oyire no motinya tena no munyama bobra e be fata nda se be yenso ye da se busia na ye de ofre no e be sie na ye sole so amagudie mufuo aba beto aso ye da mase mo amudi yachi na me ya doma se de kan okuada e be breki Addis Ababa no e de ama mo nkoso ana mo ne yentena na Sompa Nkomo de e Ebola.